Hello guys, this is BMC TV1. Nje nitwa Agapangwa Bonfise muri kumwe kuri microphone. Ubu rero tubafitiye umutumirwa n'umukomedie w'umusuperstar cyane abenshi mugize igihe mureba ndetse akaba n'umu MC. Uyu niwe tugiye kuganira, ndatekereza ko muri bwishime ndetse mugaseka nkuko mu byumva bavuga ati guseka byongera iminsi yo kubaho birakenewe cyane. Ndagira ngo muheze umwanya atwibwire twamusuye mu rugo iwe, hanyuma tuje mu kiganiro kijyanye n'ibihimbano bye bya comedy ndetse n'ubu MC akazi akora hano. Uko mumbona ni jewe Munezero Gaston aka Tereziya wa Yesu mu makomedi menshi mu makwe muri ibyo byose mu bapangayi n'ibindi byinshi tuza kuganiraho. N'uyu rero Tereziya wa Yesu abenshi niryo zina bamuziho muri comedy nubwo yavuze andi mazina ye. Tereziya abantu bashaka kwibaza bati urubatse bimeze gute cyane ko ngira ngo bakunze kukubona gusa urimo ku acting. Ngo ndubatse inzu se iki kubaka hari no kubaka umubiri. Abasaza nibo nza numva bavuga bakabaza umukobwa ngo ese wa mwana we uri mu rugo ugira inzu ngo yarashikijwe haje ngo yarashikije. Okay, jewe ndubatse mfite umudamu n'abana babiri, umwe yitwa Simiyoni undi yitwa Putin na nyina yitwa Oliva. Okay. Urakoze cyane bwana Gaston. Tugize iminsi tukubona muri comedy, hariyo waruvuze ngo bapangayi n'izindi nyinshi abantu bamaze kukubona mu ibintu waba warabitangiye ryari byakujemo gute cyane ko ngira ngo mu banyamurenge hari n'abafite impano ariko bo bataragira kuri urwo rwego wagezeho. Sasa ibintu kundu nabitangiye ntazi ko nabitangiye ngira akana batuma mu muhana maze nkanega inege bakantuma nari sinagaza mpaka bakantuma nkaguruka nageriri yundi yantuma ngacamuka. Ubwo comedy biratangiye kubiba marasonere binzamo. Okay, numva ngomba kubidevelopa, naza mvuga mu bantu bakavuga ngo bagaseka, nabona barasetse tariko muraseka iki ko ndi serious ngo yeye ngo ibintu uzuvuga ngo bizana amanu vampa nseka nje namantangiriraho. Ntangira kubona gaza kamera zari staraza ndimo ntunga ico cyuma naje nkaba nkusetsa abantu no biratangira aho ngaho iriya cyane tukibiriya mu Rwanda za kaminuza abantu cyane b'ingoma itumba hehe bose na uzimitsima nariye kubera gusetsa abantu icyo gitwa tugikorera umutsima ndagira biraza. Usibye yuko rimwe na rimwe tutagenda tubibonera umwanya cyangwa ngo tubigire professional, ariko tugiye kubyitaho twasanze biza bigabura bigatunga abana. Imana niyo ya mbere, hanyuma rero impano igakurikira rero bigiye gutunga abana. Bwana Tereziya wa Yesu urakoze cyane, ndumva uburyo dusobanure n'ibintu nawe wisanzemo, ariko ndagira ngo nsubire kuri background yawe. Usanga abantu benshi basetsa ari abantu bamwe babigize mbese umwuga bigatuma batanashobora n'ibindi bintu wenda ngo bige mu ishuri, ariko wowe background mu bijyanye na education bimeze gute kugira ngo abantu bakumenye mu burambuye? Ngo bigatuma badashobora ishuri abone ibipfu bagahinga nibizeze nibiyahiyahi basanzwe ari kiyahiyahi. Nukuvuga ngo impano ndiyo kubuza gukora ibindi cyangwa ndiyo kingiriza ubwenge, ahubwo impano n'ubwenge nuko gusa batamenya kuyorienta, ariko wayoriense neza n'ibindi wobikora. Ngubu nariyandikije muri masters, urumva bizaba bitangaje kubona umukomedie mu masters cyangwa icyo koze barahari, singiye kwiyemera cyangwa benshi bavuga ngo no kwirata, ariko ganiva wazoza na PhD. So urumva ko narivuze ngo ngiye kwiyandikije masters hano Nairobi University nuko nasize ibipapuro byanjari. Nukuvuga ngo hari kuntu nagaza numva bavuga ngo ubutumwa bwiza nti butera isoni. Twe twakureye mu ikanisa n'impano ntitera isoni, ningo ubutumwa nabwo bwiza bwo gusetsa abantu. So
ugomba kwiga ugakora n'ibindi cyangwa se ukabigira umwuga nyine, ariko nk'aba bandi badevi ishuri ngo nukubera ngo impano ngo yabaganje, izo ni emotion n'amarangamutima. Ugomba gukora n'ibindi ugakamira, kuko uje iyi mirimo nyifatikanya ari nk'itanu ngaho muri MC, ngaho mu bindi, ngaho no rero icyo warumbajije narize primaire, secondaire, kaminuza. Ariko ntabwo ari kaminuza na komite, kuko iyo ukihawe uba utaraminuza twoyita ngo ni nka kami noneho ngiye kujya muri nuza ikabita nibwo nzahita minuza. Nzaba ngiye kurenguka iyo ni nko mu kamina yani kuminuza. Gaston, niki ciza ushobora kuba warasanze muri iyo kariyere yawe yo gusetsa abantu kuva wayitangira, wavuga ati kuva mbitangiye nabibonyemo izi interest, mbese mu buryo n'abandi bafite izo mpano bakwifuza ko zikura? Mu by'ukuri hari ikintu twebwe abanyamurenge abaswahili bazavuga ngo tunapuuza, tuza dufata gutya hatutiriye manani, yani nti tuza tubishiraho umwete, kandi arizo mpano ugasanga umuntu impano yamufuzemo kuko yari kuba umukomedi mwiza, agiye kuri rutari yigize umuyumbe, atangiye gushinga amaheneka. Ayo maheneka yari kuyashinga muri komedi yari kuyashinga muri komedi akarekera ari nukuri n'impano zifubira mu bantu baraziyobereza mu ikanisa kuri rutari. Jewe kugira ngo nje gushinga amaheneka mu bayumbe noza mpamagara Bonfisi BMC TV1 kayashinga, none abantu bakaza banaseka nyine bazi ko ari komedi. So haje barumbashije ngo ngwiki nari nkuye ciza wabonye iciza rero uba free, biragufasha wowe nyine ninko kwikansalinga. ngira ngo ntaguciye mu ijambo no kuba bagutumira mu boye musi nuko unezeza abantu. Ya ikindi bikuza nari niherega muri wewe uba free, ubu uri umuntu uri open. Njewe iyo mbonye ku rugero, iyo mbonye nk'umuntu ugenda amatambi inzambona ifaranga nzambona ari nk'ifaranga, nzambona no mukora wo komedi akabifaranga. Iyo mbonye ikintu nkibonamo yani ikindi nuko wenda tudafite nk'igihugu aho dukinira neza ngo tuza tugira amateleviziyo ahagura ibihangano byacu, ariko abandi birabakamiye kuko nabivuze, bitunze abana, bitunze ingo, bitunze birabafasha, badafite ingo bitunze imiryango yabo ni whatever. So ikindi noneho bifasha abantu, uzi gusetsa abantu, uzi umuntu ufite ibibazo ukamusetsa utamukoze mu kwaha, utamukirigise n'ibindi bibazo. Hari umuntu wenda tuvuge nkano Nairobi, hari umuntu utarabona mandate, hari uwo batumye igakuma, hari umuntu wabonyereje for example nganje, hari bataje kubabara wenda bona abatutse, nanje narayibona kandi si mwisho wa dunia aho hari whatever abantu bafite ibibazo bitandukanye, ariko ukagenda ugagarara uzi kuvuga ngo usetse umumambure man umumambure aguhiginyo giwe utagize gutya ngo umugire igitego girigiri biragoye, ukamusetsa akanezerwa. Inza mbona benshi ba presiya ngo oye baraduse ngwini wawe dusetsa nti Mwose ni wani hajya ngo ni muri babandi ngo ba hajya ngo ni bandi babandi babiri aba muri Amerika bara bagenzi bacu ni babiracitse hajya ni bawusarire nangiza ngo ni babiracitse bawusarire nawe ngo saba muri babisarire nawe to yajewe ni usarire nanje nuko ugasanga abantu nyine barishimye. Nanone hakabaho party uzana nyine nko muri uramwuga wowe musi urabona ko usaba we serie ariko nanone tukabe serie ugomba no gucangamura abantu ukabasetsa style yo kwe musingino rero no gusetsa abantu ukaba making happy. So nibyo ngibyo rero turi kumwe na Gaston bakunze muri bamudukurikira uzwi ku izina rya Tereziya wa Yesu, no mukomediya akina filime arizo mubona mu Kinyamurenge, hari niza kinana n'abanyagihugu abatuye muri Kenya wenda mushobora kuba mumukurikira. Rero ndagira ngo tuje tumuha umwanya, hari ibintu tumubaza biri fani kugira ngo abashe nanone kujya mu mpano yiwe akore performance ntoya abanezeze. Ariko mu gihe tugiye kuja muri yo ntambwe reka mbasabe abatarakora subscribe kuri BMC TV1 please kanda kuri ako kantu gatukura, ni support uzabuduhaye kandi bizagufasha gukomeza gukurikira ibyo tubategurira.
Tereziya wa Yesu rero ndagira ngo tumubaze ibintu bimwe na bimwe biri very funny kugira ngo musobanukirwe byinshi kubijanye n'impano ye. Ndagira ngo dutangire tukubaza Gaston, uzi ibintu byinshi cyane wabaye ruguru, ukurikirana utuntu cyane tw'umuco w'abanyamurenge. Watubwira ku ncamake impamvu abakobwa ba ruguru bataba bafite amataye meza cyo kimwe n'abakobwa bakuriye mu Rwanda n'ahandi tugenda tubona? Ngira ngo kubera iyo mpamvu rero umbajije icyo kibazo nshobora kuba nkizi kuko jewe nabanye na taille kandi niwe ushinzwe amataille urumva ko taille biva ku mataille taille amataille abakobwa ba ruguru barayagira ariko okay simvuze ngo ni meza ateye ukuntu nukuvuga ngo tiyogire taille nziza yaricaye ku muzi w'iziko. Icyo ni kimwe, umuzi w'iziko urashuha kandi ukegera umuriro, rero kuwicaraho taille iraharibika. Aha, icyakabira heka umwana baza baheka abana bakiri bato ugasanga afite ikimina aha kageta rero umwana yarahicaye. Ijambo ikimina nagira ngo wenda hari abatagyumva warisobanura. Nika kavovo bena mu mugongo nika kavovo bena mu mugongo urumva kagatuma rero taille haribika. Urumva rero nakarengane abantu muhekesha abana bandi bakiri bato muri guharibisha amataye y'abana mugasanga abana barakuze aha abandi kubareba amataye yaraharibitse. Aho ikindi kiharibisha amataye y'abakobwa bimuhira urabona ni makeup, bo nta makeup ihaba. None se no kwikorera barikorera no kubera yuko bikorera imizigo bakiri bato cyangwa se ibishambagara ugasanga barihinye rero n'amakurutu baravoma uwo mu ruho wose unyunyuza amataye urayamara. So wagira amataye gute nukubarenganya ubona umwana wo mu mujyi tigeze atwara n'agakurutu kuvoma yicaye ku ifote ugasanga nyine arakungahaye arakungahaye. So urumva rero abantu nibave ku mizi y'iziko we guhekesha abana ariko ngira ngo ubu ngubu nabo basigaye bafite intebe z'amakuse usanga ari intebe z'imbaho ariko bavuye ku muzi w'iziko baja ku mbaho ariko makuse ndararenga azabarenga. Reka sinzi ko hari ikindi gifite kuri cyo kugira ngo tuje ku yindi point. Batantera amabuye dore kwasigaye n'abakeya batantera amabuye ariko nibyo ndavuga ukuri ni reality. Okay, aho twavugaga ku kibazo kijanye n'imiterere cyangwa amataye dore ko ari bimwe no mu bigize umuco w'abantu.